Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngomukele kusimanzo ukuthi indaba eyifika ngaso-ke esikhathi odabeni lwakhe-ke uThamara-ke odume kakhulu laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ngokuthi-ke ukhulumela-ke wona-ke amadoda sekuvele ukuthi khona-ke asebefuna ukuthi-ke axoshe uThamara emsebenzini wakhe ngoba nje eyi-security. Lokhu kuvele laphana-ke ephepheni-ke isolezo ukuthi ngempela-ke khona sebefisa ukuthi ngempela-ke uThamara-ke axoshwe emsebenzini wakhe njengalezi zenzo-ke azenzayo zokuthi-ke akhulumele-ke amadoda kanti nepast yakhe-ke yena-ke uThamara-ke ayikho yinhle mbukeli. Ngabe kuthini okwakho Paula mayelana naloko lolu daba ukuthi-ke beze bebhalele-ke abasebenzi noma-ke emsebenzini wakhe-ke uThamara ukuthi bacela-ke ukuthi-ke axoshwe noma-ke amiswe-ke emsebenzini wakhe okuba-ke i-security mbukeli. Awuye laphana-ke ezothi comment section sizwe uvo lakho mbukeli ukuthi ngabe wena-ke uthini. Siyabonga. Hawu senimzonda ngalowo ndlela yabona eSouth Africa. Kodwa-ke ayikho into ehlanganisa lengane nala isebenza khona nale nkulumo yayo. Cha, social media kuseceleni, okukusebenza futhi kuseceleni. Yabona kubi amakhampani ayaxosha. Mina ngakutshela iqiniso. Yabona uMax Makhanya mengabe le khampani akayisebenzelayo ade yamxosha, kodwa ngoba izinto akazenza kuma social media ayihlangene nazo, akukho simple ukuthi ngamxosha. Nawe kufuna ukuxoshisa lengane le la etoha khona, hayi phela ikhampani amakuyeyakho uyokwenza lokho. Sengaze nje kufike lapho ukuthi impela nje awukahleni bakwethu, awukahleni ingane zakwethu nge-social media nje. Social media uphuke nge-social media, uphulwa yi-social media. Bafowethu ziningi inkinga ngempela ongafeyisana nazo eyi-serious. Uphulwa yi-social media, inhliziyo. Nesikhathi sokudlala yabona abantu besifazane musana ukuganga enibe neyimbokodo yangempela niyekeni kuba yi-fake nge-social media. Nina seniphukile, niphuke inhliziyo. Hawu kahleni bo nesikhathi sokudlala ngabe sengiyabona sekuthiwa inhliziyo yami iphulwe yi-social media. Eyami inhliziyo le akusiyokudlala le. Hawu uthi inhliziyo yami iphulwe yi-social media. Hawu kahleni bo. Hawu sifike kanjani nje kuyo yonke le lento ebhalwe yiso lezo nje la. Sifike kanjani kuyo, sifike kanjani ukuthi ungani seningaze nicabange lonto leyo. Kodwa-ke uyazi iphutha likuphi? Imali nimdonate yona abantu besilisa, imoto enimthembise yona, i-iPhone 16 enimthembise yona, kungakho kuso. Yabona ukube lo muntu akatholanga next ngaba kukho so. Unjalo kumuntu omnyama. Umuntu omnyama uyohleze enomona. Umuntu omnyama uyohleze enomona ngaso sonke isikhathi. Umuntu omnyama akafuni ukubona omunye umuntu ephumelela. Yabona mina lengane sayidi lampi, sayidi ama-video enzile ngihlangene nawo. Kodwa nje lento eyenzile kuyisebenzele ukabandi uvela uvuke ngo-22,000, uvuke ngo-25,000. Kube khona umuntu okuthembisa ilicense code 14 mahala, kube khona umuntu othi iPhone 16 mahala. Ivela kancane lento. Yabona nami nje ngihlezi ngithule ebusuku ngicabanga yini engayenza nga-end up ukuthi ngifane nalengane. Yabo. So wena ngempela usunomona nje nge-social media ngoba phela umuntu lo lento uyicabangele wayenza yamsebenzela idlozi lakhe lakhanya uNkulunkulu wakhe wafika kuye yasebenza iplan yakhe. Yabo nawe ngelinye ilanga vuka wenze something. Mhlawumbe abantu kukhona umuntu abawoyithanda ku-TikTok ubone sekuthiwa lethi i-account yakho sikuphe ama-10 sikudonate, you understand? So akungafiki la kule drama le ebhalwe yiso lezo la uthi senicabanga ngalowo ndlela. Hayi kahleni bafowethu. Hayi khulani man. Niphulwe inhliziyo zenu, niphulwe yini social media? Hawu kahleni bafowethu, hawu kahleni bosisi bami. Nginithanda kanje. Hawu kahleni.